Baris lanang, baris wadon. Ayo jadi pada mongga. Muter ibu tas naruh duit langsung muter nani. Ayo pada mana keluargane. Anggo ibu. Terus di sawah. Sawah. Wadon lan Sapa jeme? si pengantin. Si pengantin. Manis Mesemen. karo somae hari gawe Apa daya? Arep sawer beli. sing dilanang pasukan antang sumpine kembang Wijaya mimitami sing jadi wadon bapak asem selendang pelangi bawa Obat. pasukan antra bapak asep beda deh pasukan antra yen lu mampu pasukan antra gawe ribu Obat. Obat. pasukan antra lahir lengkap diminami dunia akhirat sumpah jiwa minitami bapak ate pengantin baru pengantin salam harotan pasukan antra minitami jalan dawa pasukan antra dawa pamelitan minitami bapak asem aduh mama jinono minangkane besan sipari kanggo minitami boten ketinggalan sareng wong eretane kedik adu senang api sing diadum seti sing taliman mimi pipo besan aduh pengantin lanang saya pasukan antra sing hormat boten ketinggalan kanggo bapak Asep Keding aduh bapak Asep bos baridin muda si taliman Bapak Jayu sesantune matur kesuwun Bapak Jayu sing paling horan sesampune matur kesuwun Mama Givi sareng Mama Jayu sing paling horan mimi pipo adu besan boten ketinggalan kage Mama Jinono nek keting Mama Jinono Mama Haji Nono Mama Nokuki sing paling enak bos antrak anak antrak gombal merang masa pujokan yen wong demen bos paridin muda rasa kesedan yen pipong boten ketinggalan kanggo Mas Pipo
Jinono kedi Mama Jinono aja lali masalah pasukan antrak gagak kabang urip ulune pasukan Terus bi yen ora tentu Mama Jinono ulungan Mama Jinono aduh mimi ugi mimi ajeni aja lali masalah aja lali selawat ireng-ireng manireng yen mimi terus bi melunya Bang Mama Jiono masih kedoang pasukan doang boten ketinggalan kanggo pasukan